Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mga maastay manghud, irinisab kita niyo nag-record sin pangadjian amuin pagpatarang sin kalaungan iwan tuhuma kajahilan hi Ahmad Imbing. Nag-post siya dahil pasin nakauna tungod pakabtangan ni Sheikh Al-Uthaymin at inihapamaham niya pagmaanan niya si kabtangan ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah in kabtangan niya tumang dahi pa tadsim. Sabab ini amoy ni in maksud sin pag-record na to amun lilayon na to bang unuin maksud hi Sheikh Al-Uthaymin ha ibarat niya ha kitab amun lilayan sin kitab at-tauhid. Insyaallah ta'ala bukisan na to in kajahilan in kaawaman hi Ahmad Imbing. Ang video ini nganan ko atau kan biutangan ko maudu atau kan title at-tashbih wa tamthil hapamahami Sheikh Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah. Biyaw matto kita pa post hi Ahmad Imbing. Yariin post niya bago account ni Abu Nujaym Imbing. Yariin post niya na kauna account ni Alpaujan ini 2017 pa ini. Tinabiyutang na rin di ilaw at ausog namisan pa biya rin yung pagtapok si mga wahabis yung pagkamusabihan nila mag-usngaw rain baho pakwa bang pikilan hinda Uthaymin tinya kamisan yung pagngan niya way pag-addat pikilan hinda Uthaymin ini in akaron di kuno makajari na pihon at tawahisulak in tasbih pagsalo pa kaitlak niya kal na kuno in sa barang sinaun aun sadyayan piyag salupahan nila. Bilma na para ha mga wahabi misan mayroon nagsibo in Allah iban sin piyag panjari kaitlak niya aun dayan piyag sibuan nila ha mga parkala tartanto. Kung sa panamiyanahan nasabot pa hi Uthaymin ha sarhu akidati ahli sunnah apabila maksud mo tasbih mutlak katantewayhuan na in pag-ianon mo yan wayroon ama na in Allah wayroon si marupa pa piyapanjari hakatan uno-uno na parkala inyan salla kalna wayroon huli rapat buli rapat sa inyo buli rapat suway tuod aun piyagsawhan doon ha puunan sin maana sambil pahay kahinapusan sililayan niya kaya na al-qawl al-mufid. Biyayaon niya rin sabihin post niya Tagalog niya ang unang hakbang tungo sa pagiging musabbiha sa panahon natin ngayon dahil sa sobrang pag-iidolo sa mga imam ng Mujassima tulad na Ibn Taymiyyah, maraming mga kabataan ang nangangarap na maging ganap na mujassim at musabbih. Mas lang na ang musabbih ay ang mga tao na pinaghawig nila ang Allah sa nilalang o anumang nilikha. Taliwas sa paniniwala ng mga ahlus sunnah na ang Allah ay walang kaparihas at walang kahawig. At ang mujassima naman ay ang mga tao na naniniwala na ang Allah ay may physical na pangatawan o at least siya ay may physical na mga katangian. Ubos amuin mianahan niya rin di lang na ngayon hito si Uthaymin at ang kanyang payo sa mga Muslim tungkol sa unang hakbang kung paano maging isang musabbih upang tuluyang makawala sa pagiging ahlus sunnah. Babanggitin natin ang buod ng kanyang pahayag sa loob ng kanyang aklat na Al-Qaulul Mufid. Inshallah lilayon na to dain Arabic niya sa basaw na to sa jamang biya din pagmaanay Ahmad Imbing hakauli Sheikh Uthaymin. Anumang katangian ng isinaad ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa kanyang sarili ay totoo at tunay.
Subalit siya ay dalisay sa pagiging parehas sa anumang nilalang at siya ay bawal ipagpaano o ilarawan. B. Ang pinagbawal ng Quran ay ang pagpaparehas kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilikha at ayon sa Kanya, ang pagpapahawig kay Allah subhanahu wa ta'ala sa nilikha ay hindi ipinagbabawal ng Allah. Inihambok rin ng mga check na to kanya. Ayon kay Uthaymin, ang pagsasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay walang parehas ay mas mainam kaysa pagsasabi na ang Allah ay walang kahawig. Yan, biyutang ko pula. Hindi raw pwedeng tanggihan ang buong buo ang paghawig ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga nilalang sapagkat ang lahat ng mayroon ay may pinaghawigan talaga kahit papaano. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay buhay at tayo ay buhay rin. Para kay Uthaymin, kahit papaano may paghawig ang buhay ng Allah sa ating buhay. Yun nga lang, ang buhay ng Allah ay natatangi lamang sa Kanya at ang ating buhay ay natatangi lamang sa atin. So hindi in pamaham Ahmad Imbing at niya sambil ang mga pagmana ni niya si Uthaymin mangdahi ang kabtangan niya yat tulong tapa musabbih ba na sin na sabot dihabdi Ahmad Imbing demikian at tausog amon post niya ni 2017 pa balikan niya na sa Tiagalog. Pero mato kita pamana sin muntamthil iwan sin tasbih makna ni haloka yari makna al-mithil wa shabah o shibhu fi al-lugha siabot Ibn Manzur lisanul Arab mithlun kalimatu taswiyah yuqalu hadha mithlu wa mathaluhu kama yuqalu shibuhu wa shabahu bima'nan tinay mithl wa shibhu atau ashabah tinang kamakna sa tinang mag-anggil atau magsibo. Ibn Paris kitab niya Mu'jam Maqayisul Lugha lang na al-mim wa tha wal lam aslun sahih tinain mim tha ibal lam karya salisin kalima yadullu ala munajarati syai' li syai' wa hadha mithlu hadha ay naziru wal mithlu wal mithalu fi ma'nan wahid. Tinasibo dan basta unta dyan ko ala kulli halim makna na ni magsali, magsibo, mag-anggil biyento. Shibhu wasyabahu wasyabihu al-mithlu at tinasibo din makna niya. Wal jam'u asbah wa asbah as-say'u as-say'ah ay mathalahu. Ini kan Ibn Paris alisanul Arab. Kan Ibn Paris isab lang na ashin wal ba wal ha aslun wahid yadullu ala tashabuh syai' wa tasakul lawnan wa wasfan yuqalu sibhu wa shabahu wa shabihu wa shabih. At ina imithil iman sin shibini mag kaukahira ay maanan niya mag-anggil, magsibo. So makuha aun man ito piyagparakan niya. So mato kita pagkauli Ibn Barri. قال ابن بري الفرق بين المماثلة والمساواة أن المساواة تكون بين المختلفين في الجنس والمتفقين. هي ابن بري timpag parakal nga sin mumathala iban sin musawa. Tinay musawa manjari siya usalon ha dua jeans amon di magsibo. Tawakan amo in bangsa magsibo. لأن التساوية والتكافؤ في المقدار لا يزيد ولا ينقص. Pasal in tasawi kalima musawat pag usalon siya mikdar at tupungan atau hagantaan. Biasin sa pama long tawian imbugas ang kakilo magsibo iban sin batong ang kakilo. Tinya di magsibo in jeans in bangsa sin bukas iban sin batong. Tinain musawa manjari siya usalon biat takunu bainal mukhtalifain fil jeans wal muttafiqain. Tina amon di magsibo in manjari siya usalon ha dua bangsa tawakan sibo bangsa. Yan lang mo al-ruz lang mo ng kakilo ruz sibo iban sin ng kakilo batong
tawa ka lang mo ng kakilo, bukas, sibo iban siya ng kakilo, bukas, NFA sa pamalong ta. Tawa ng kakilo bukas, Milagrosa, sibo iban siya ng kakilo, bukas, NFA. Biyating ko na. Wa amal mumathalatu fala takunu illa fil muttafiqain. Ang palong ng kalima mumathala, tinya di siya manjari, bang bukundaha, muttafiqain fil jins. Takul nahwuhu ka nahwihi. Wa fikhuhu ka fikhi wa launuhu ka launihi wa ta'muhu ka ta'mihi. Ang paing kalima mumathala, di siya manjari usalon, bang bukundaha hangkabangsa. Tinya di ka manjari lang mo arroz, al-urz, mithlu adas. O kilo roz mithlu kilo adas. Di ba sin imbukas kung siyang kabang seven sin adas. Di may siya ko alang nahuhu ka nahuhi. At na in nahu niya, beda sin nahu, sinito. O fikhuhu ka fikhi. In fikhi niya, beda sin fikhi kuan. Beda lang mo in fikhi Amar atau hi Umar, beda sin fikhi Abu Bakar. Innahu i Umar biasin nahu hi Abu Bakar. Artinya biyan di ko man jari umyan innahu hi Abu Bakar biasin fikhi hi Umar. Walau nuhu kalaunihi. Tina suway siyang kabangsa. Paidha kila huwa mitlu alal itlaq pumanaon nahu yasuddu masuddaw. Okay. Wa idha kila huwa mitlu mari kita wakala Ibn Hazm rahimahullah an yushabbiha syai'un bi syai'in fi ba'di sifatihi. Tina in tashbih bangkan Ibn Hazm tinay panghiningod ang papagsibuon mo inha hambok ununo pahambok ununo ha kaiba ng sipat niya at niya bukod hakatan sipat. Nikar sumunod mari kita pa al-farqu bayna at-tamthil wa at-tashbih 'inda ahli sunnah. Yari na ingkaw sin ahli sunnah kaya wa ta kitab al-mawsu' al-aqadiyah al-matlab khamis ma'na qawlu ahli sunnah min ghairi takyif wala tamthil. لغنا المثيل لغة هو الند والنظير. معنى سن تمثيل مثل الند والنظير مسيبو. بس لغنا والتمثيل هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات المخلوقين. تنين تمثيل يدني أنا بيسود بأكيدة siya na lang na mag-i'tikad ang mga sifat sin nagpapanjari biya tuod sifat sin piapanjari. Tina mag-i'tikad kaw in sifat sin Allah Ta'ala biya tuod sifat sin mga piapanjari na sin mga makhluk. Wa huwa qawlul mumathil lahu yadun kayadi. Tina biya na sin pamung na lang na aun lima sin Tuhan biya sin lima ko. Tina biya sibo mo in sifat sin Allah Ta'ala amun niyad paanggaw takbaran mo lima mo. Wasamun kasam'i. Pangdungog biya lang sin pangdungog na basin pangdungog ko. Na mahasud sin Allah Subhanahu wa Ta'ala din mga kaul nila Allah Subhanahu wa Ta'ala sa taas-taas iban sa lago-lago. Tapos lang na tamthil wa tasbih huna bima'na wahid. At yung tamthil wa tasbih am siyabot niya on hambok din makna niya wa in kana hunaka farqun bayna fi asli lugha. Sa bangha asli lugha aun piyag parakan. Pasal in mithil tinya mayari na. Palmumathala hiya al-musawatu syai' li ghairihi min kulli wajhin. Ito mga luga, in mithil, siya na in sumibo siya katan sipat. Katan tibayhuan si sipat. Tinabang lang mo in nahu hi Umar, biasin nahu hi Abu Bakar, at tinasibo tuod in nahu nila. Tawa ka ni fikhi Umar, biasin fikhi Abu Bakar, sibo tuod. Tinawayroon piyag tingkahan. Mangmusalon in musyabaha, wal musyabatu hiya musawatu syai'i li ghairihi fi aktsaril wujuh. Mang imusyabaha, amo na in magsibo long na inambok uno padukaing niya hakamata orang sifat. Tinabang long mo fikhu Zaidin atau fikhu Bakrin
yushbihu fikru amrin o fikhu amrin in fikhi hi Umar atau hi Abu Bakar sumali pa pamaham fikhi hi Umar bukun katan kamatauran tawakal lang mo Umar yushbihu Bakar indagbos si Umar di magbos siya sibo indagbos niya kay Abu Bakar tinihasa kay wanan sibat sa banglang mo mithil tinamatim magsibo to dakatan tibayhuan nung at-tamthil yaqtadi al-mumathala min kulli wajhin tinayari sa biasa nagbalik in tamthil yaqtadi tinamang dahi pa magsibo akatan tibayhuan wa tasbih yaqtadi al-musyabaha wa hiya al-musawa fi akthar sifat tinayin tasbih pag usalon siya magsibo ha kamatauran sifat at tinabukong katan sifat sa kamatauran kadutlaku ahaduma alal akar on waktu usalon in tasbih bimana mithil ini depende pag usal sa aslul lugha biat impiag biddaan niya po si kaptangan ni Sheikh Imam Ibn Taymiyyah lilayon masabot tararito ha kaulhi Sheikh Uthaymin pasaling kaulhi Sheikh Ibn Taymiyyah wala siya nag-usal wala siya nag-usal ha kalima shibih inusal niya mithil pag napin niya mithil pa sa amat nasa Batang Quran lang nalay sa kamislisya yon biya umari kita pa kaul si mga asaira bang unay sa kaul si asaira al-farqu bain at-tamthil wa at-tashbih al-asaira qala al-Bayjuri al-Ash'ari amini in kauli Imam Bayjuri lang na wasyibhu wasyabihu bima'na kalhubbi walhabib wadhalika al-ma'na huwa al-musawi fi aglabil wujuh tinain kauli Imam Bayjuri Hasiyat al-Bayjuri ala Jawharat at-Tawhid yarin page niya pero sing kauli si mga ahlul lugha tinain kalim asyibhu iban syabi tinasumibo siya kamatauran sifat tibayhuan si sifat ang palong na in-nazir sumibo siya walau fi ba'dil wujuh bisan na kuman hangka ini kaibanan tibayhuan wal mathil huwa al musawi fi jami'il wujuh ang palong na mathil siya na insumibo siya katan tibayhuan amating kauli Imam al-Bayjuri demikian ni Imam Sawi hasiyat niya Jawharat at-Tawhid kauluhu aw shibhin huwa al musyabaha fi aglabil ahwal siya na lang na insumibo katan kahalan kamatauran kahalan wa amman nazir wal musabahatu fi andaril ahwal tinain nadir ha maniutyo kahalan ang palong na imathil uhal masabaha fi jami'il ahwal tinain mithil siya na insumibo mantang hakatan kahalan at tinain ahlul lugha iwan sin pamaham sin ahlus sunnah wal jamaah iwan sin pamaham sin dua asaira ini magsibuin pagmana nila si mithil iban sin asyibhu. Ang waktu kaibanan basin ilang namasara kasi fi kulli wujuhi pada yud'a mathilan wa in fil akthari ishtaraka bahwa naziru. Inyari sa bida ibang kanya in nazir sumibo haka matauran ini sifat ang palong na wapiba din walau sifatin bahwa sabiho. Panghamani ito sifat sumibo siya amo na isabi doon ay sabihin pag-usal niya tinya nagbasikat na rin diha pagmaana sing kaibanan in shibhu iban sin nazir bayo marin nakita pa kauli Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah yari kubiyotang nagbalik ing lilayan ni Ahmad Imbing kita anyo mayan sa lilayong kambok-kambok bang uno ing kauli Sheikh Uthaymin rahimahullah lang al-mabhath al-thalith amun yung may anahan hi Imbing. Ang Sheikh Uthaymin, anna kullama wasafa Allah bihi nafsahu fahu haqqun ala hakikatihi. Tinaingkatan amo yung piagsifat sin Allah Ta'ala pazat niya, fahu haqqun ala hakikatihi. Tinainiyat tulong niya, tinimpiagsifat yatdo, haqqun mattan ha hakikat niya. Tinainpiagsifat sin Allah Ta'ala pazat niya, sa buta Quran, init tumattan hakikat niya. Yung pangasabo,
in unay sifat sin Allah Ta'ala aun hakikat niya tawakan way hakikat niya. Manglong may sifat sin Allah Ta'ala way hakikat niya. Tinan ikaw miyakad kau hakaw si Mu'tazila. Sabi Mu'tazila in i'tikad nila in Allah Ta'ala way sifat. So banglong na in Allah Ta'ala aun sifat niya amo in dukang hajat niya tumaudlong ni ban in kadim. Tumuodlong na in kadim azal. So tumuodlong na in Tuhan. So tuniapihan nila in sifat. Naman ko imyan in sifat sin Allah Ta'ala wayron hakikat niya, tinaagad mo pa Mu'tazila. Naman ko imyan in sifat sin Allah Ta'ala aun hakikat niya, tinaagad ka pa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lakin yatanazzahu anit tamthil wat takyif. Sumakuha in sifat sin Allah Ta'ala ang sifat niya pa zat niya aun hakikat niya, sumakuha lang niya mahasut si dahin ha tamthil iban takyif at mahasut si dahin ha sumiwo pasipat si mga makhluk iban pahantangon. Yan yatanazzahu mapuas sa malingkat mana rin di amun mahasut si. Pus dendi na in kauli si Kutaymin amun mi'anahan di imbing. والتعبير بالتمثيل أحسن من التعبير بالتشبيه لوجوه ثلاثة. Ang Sheikh Utaymin, yung pagtakbir, tao kaning pag-usal lang na sing kalima tamthil, labi marayaw dahil sing pagtakbir sing kalima tasbih. Kita matog balik pa haluluka, di mara sing tamthil, sumibu ka kataan, sipat. In tasbih, sumibu ka matauran, sipat. Kamatauran. Yung kaiba na sipat di siya sumibo. Sabi at Sheikh Utaymin, yung pagtakbir mo lang na sin tamthil, amoin isipat sin Allah laysa kamithlihi, labi abdal dahil sin pag-usal mo, pagtakbir mo sin kalima tasbih. Alam biasil lang mula yusbihu shay. Sabab lang hahatu tibayuan, amoin agisi ko taymin. Kana labi abdal in tamthil, kaisa niya أن التمثيل هو الذي جاء به القرآن وهو منفي مطلقا بخلاف التشبيه فلم يأتي القرآن بنفيه. Nakita niyo pagmaanahi imbing na noon. Ay kaisa na lang si Kutaymin in tamthil amin iusal sing Quran. Tinayamat timpiya kay sing Quran in kalimat tamthil. Tinimagmana siya manfi mutlaqan at tinayapi mo in katan. Ubos isbatin Allah subhanahu wa ta'ala in sifat niya. Ubos, ang basa imen laysa kamithlihi siya, hinap-napihan mo ingkatan sa barang sumiwo, pasipat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buko lang na sin tasbih, o tinawiron piya kay sin Quran. Wala piya kay sin Quran ing kalima tasbih. Ang piya kay sin Quran, laysa kamithlihi syai'un. Wala tadribu lillahil amthal. Weron piya kay sin Quran in laysa kashibhihi atau kan la tadribu lillahil asbah. Biya kay sin Quran amon in tamthil. Amo to inambok din mga sabab in agisi ko taymin in pag-usal sin tamthil labi abdal sin tasbih. Puslong hikarwa din ay Ahmad Imbing nagproblema. Anna nafyat tasbih alal itlaq la yasih. At tinain pag napi mo sin tasbih amo in sumibo amon napihan mo alal itlaq, tinain pagsibuan sin sifat sin Allah Ta'ala sin makhluk, amon itlakon mo yan weron simibo, di siya manjari, may ta di manjari. Amo ini nagproblema ri Ahmad Imbing, tinasumaro pa kuno mujassima, wala niya kapahaman. Lianna kulla mawjudaini fala budda an yakuna bainahuma qadrun musyrakun. Okay. Sablong naman in dua mawjud, diway sadya buli rapat sin aun antara nila kadrun mustarak yastabihani fihi. Tini aun pagsibuan nila. In dua mawjud, aun pagsibuan nila, aun kadrun mustarak. Wa yatamayyazu kullu wahidin bima yakhtassu bihi. Tini in tiap-tiap ang buok, ini makatingkas ya, hasipat amuin tartanto doon kanya.
puan pa siya dimihil upama lang na palhayatu biasin hayat sifat hayat mathalan wasfun sabitun fil khaliq wal makhluk. Ini fokus kita rin ni biasin sifat kabuhi. In sifat kabuhi ini ang sifat tertentu atau kanduruk nagpapanjari iban sin pihapanjari pabainahuma kadrun mustarakun. In sifat kabuhi, umiyangkan Allah Ta'ala nagsisipat sin sifat kabuhi. Yung makhluk nagsisipat sin sifat kabuhi. Una yung kadrun mustarak dito kanila dua, amo na yung piyagsawan nila dito ha sifat kabuhi. Nasiwa-siwa on sifat kabuhi. So makuha, hakikat niya, di magsiwo. Walakin na hayat al-khalik, taliku bihi wa hayat al-makhluk, taliku bihi. In kabuhi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, matup ka niya. In kabuhi sin makhluk, tumapisab ka niya. In kabuhi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, way panagnaan, way hinapusan, buhi siya sinjat niya. In kabuhi sin makhluk, ang panagnaan, aw hinapusan. Namatin hakikat sin makhluk. Sa siwo sila nagsisipat kabuhi, nagsaw sila ang kadro mustarak, ang sa kadar, inipagsawan nila, amo na ngan sifat kabuhi. Amo timma na sin kauli Sheikh Uthaymin amo hindi tuod kapahaman ni Ahmad Dimbing. Pasal, na di mo tumanjari napihan. Ano ka napihan mo in makhluk werong kabuhi? Di, bukunin ma na sin bisaray Sheikh Uthaymin da hindi, amo in magsiwo in kabuhi sin Allah Ta'ala iban sin kabuhi sin piyapanjari niya. Sin pagmaana niya rin din. Maksud di si Uthaymin, ang kadrong musyarakun. Di ang pagsawan, sin ipon, di ba sin tag-ipon, hangan sa sin kabuhi. Okay? Amat yung pag-ianon niya. So, mga hakikat niya, di magsiwo. Kanalong na di siya manjari, ini napihan, yung pagsiwoan, alal itlak. Di. Okay. Pus lang na athalithu an nasa ikhtalafu fi مسمى التسبيح حتى جعل بعضهم إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه تشبيها. Tinaim manusia ikhtilaf sila pag sin tasbih sa hinggalaw na yan in hina sin kaiwanan in pag-isbat sin sifat sin Allah Ta'ala tinaitong nila tasbih. Tiniba na sin mga musabbi na sin mga Jahmiyah, mga Mu'tazila. Lamod na rito yung Ahmad Imbing. Tinabang mo isbaton, in sifat sin Allah Ta'ala, sin sifat khabariya, in Allah Ta'ala takalima, Allah Ta'ala sifat sin sifat payho. Tinya, bong mato isbaton, na iyan nila ko tasbih. Tinya, piyasibo min Allah Subhanahu wa Ta'ala. Piyasibo min Allah Subhanahu wa Ta'ala. فإذا قلنا من غير تشبيه فهم هذا البعض من هذا نفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه. Naman ko bang muhipam mo min غير تشبيه tinakapahaman ni sa mga kaibanan tiniya in ikaw niyapihan mo in sifat sin Allah Ta'ala amuin isbat niya tiyanto niya ha jat niya. So matampal balikan ko imaksud si Sheikh Uthaymin in pagpakay sin kalima tamthil labi abdala sin kalima tasbih. Sebab in kalima tasbih wala na usang sin Quran. Ubos lang niyan in pag itlak mo pag napi mo sin itlakon mo in pag napi sin tasbih dito manjari sebab sin ang pagsibuan ang kadrong mustarak antara sin iniipon man sin tag-ipon ang sin sifat kabuhi. Tinan ipon nagsisipat kabuhi na Allah Subhanahu wa Ta'ala nagsisipat na sab kabuhi. Ang mati pagsibuan nila hangan kabuhi. So mga hakikat niya bung kita matano pa hakikat sin kabuhi sin tiap-tiap pambuok di magsibo. Sabihin kabuhi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in sifat niya kabuhi way panagnaan way hinapusan. In sifat sin makhluk ang panagnaan o hinapusan iban aw nagpapanjari kanila. Mas mari kita ang pag-iano istirakul labzi bil lugha. Amoy ni kauli Imam As-Sibawayhi
هو أول من أشار إلى مشترك اللفظ حيث ذكره في تقسيمات الكلام في كتابه. Imam Sibawayhi, siya yung panagnaan nag-isyarat sinaon mustarak labzi. Yang sabot niya, kitab niya mun al-kitab. Sambilong na alam mo atau anna min kalamim ikhtilaful labzain li ikhtilafil ma'nain wa ikhtilafil labzain wal ma'na wahid. واتفاق اللفظين واختلاف المعنيين واتفاق اللفظين والمعنى مختلف. Yari biasin di mana siya upama lang na qauluka wajadtu alaihi min al-muwajadah. Wa wajadtu idza aradta wujdan ad-dalla. Lain kalima wajada wajadtu alaihi min al-muwajadah. Tinya makna sindindi wa al-qaraha. Wajadtu alaihi tinya kiabong sihan ko siya. So wajadtu, isalin kalima wajadtu, tinakiyawakan ko bang maksud mo, kiyawakan mo na innalawa. Kalima wajada ini, hambuk na siya kalima, nagsaw in dua, maana. Mating pag-ianon istirak labzi. Halul usul, damikan halul usul, asalin ni tanog halul usul, bianasin al-kuro, tinadoy maana, hambuk lapal da al-kuro, magmaana siya haid, iman sin at-tuhur. Amin usul. Biya matagita pakaul hi imam kau si mga asyaira Hasyatul Allama Muhammad Ad-Dusuki ala Amil Barahim Sanusi. Iman kaul hi Imam Abdullah As-Sarqawi ala Syarhil Allama Muhammad Ibn Mansur Al-Hudhudi. Siwo din kaul ini kaul hi Imam Al-As'ari sa amoy ni matampal lang na alayhi pal wujud mushtarakun ishtirakan labziyan kalabzi ain wa nahwiha min al-mushtarakat al-labziyah al-mawdu'a li kulli min ma'aniha ala hiddatihi. Tinabangkan imam aminin khilaf nila wujud long na unin wujud sifat at tawagan amunin jat. Nabangkan imam Ash'ari kanalang nawa alayhi pal wujud mushtarakun ishtirakan labziyan. Taning kalima wujud mushtarakun ishtirakan labziyan. Tinya aun ishtirak aun piyagsawan halapal. Dalawang na sila lapal ain wa nahwiha min al-mushtarakat al-labziyah. Tinin ain in ain biya silang mo ainul ma, ainus syams, tawa ain bima na jasus, tawa ainul insan. In kalima ain piyagsawan ini sumo in hakikat niya di magsiwukatan. So palang mo ainul ma tinya amo intuhuran sin tubig. Ainus syams matasuka. Ain bima na jasus bima na ispay. Tawakan mata-mata. Yan. Tawa ainul insan matasin manusia. Unang magsibat to katan hakikat niya intuhuran sin tubig, in matasin suka, in mata-mata mun ispay jasus. Yung matasin manusia magsibat to katan in hakikat niya di magsibo sa nagsaw sila nag-istirak sila hakalima ain. Yan. Beda sin ujud. Tinin Allah subhanahu wa ta'ala nagsisipat-sisipat ujud. Yung makhluk niya nagsisipat-sisipat ujud. Yan. So, nagsaw sila kalima ujud. So, makawa, hakikat sin ujud sin Allah ta'ala. Magsiwan sin, hakikat sin ujud sin, piyapanjari niya. Ang matima na sin pag-iano ni Sheikh Utaymin kaina, aun kadrul mustarak, kalima ujud. So, makawa, hakikat niya, ang pagtingkahan. Aun tartanto hayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun tartanto hayat sin piyapanjari. Pero sin ujud, aun tartanto ujud sin Allah ta'ala, aun di sab tartanto ujud sin piyapanjari niya. Selama laysa huna wujudun mutlaq wa wujudun khas wa huwa fardun lahu bal laysa hunaka illa haqa'iqun mukhtalifa. Namun tinya nagsaw sa jaha kalima wujud sumuwa ini di sila magsibo walaysa hunaka illa haqa'iqun mukhtalifa. Tinya in kamatan na mukhtalif. Ini di magsibo-sibo. Yutlaq ala kulli wahidin minhum lafzul wujud ala sabilil ishtirak al-lafzi.
Itlak siya, tawakanganan siya. Katan sila to, katan ini atiap-tiap pembuk ning kanila, kanganan sila on ujud, sumukwa, nag-istirak sa di sila halapal, ujud. Yarin taalik pagyanon ko, Dr. Ali Jum'a Muhammad Ash-Shafi'i. Ala kulli hal, bukon inihin naman Ali Jum'a mufti sin Egypt. Sanin Ali Jum'a, do kain kanya Dr. Ali Jum'a via Abdul Razak Katto, Allah alam. Lang na. Ta'liq niya niya Sarh Jawharatut Tauhid kan Imam Bajuri. Yung page niya lang na. Wa khulasatul qaul fi nusus al-warida wallati tatahaddathu anillahi ta'ala. Tinin khulasa, tinin kaputihan sin nusus yung mga ayat na nasabot tungod pa himumungan pa Allah subhanahu wa ta'ala bima kad yuhimut tasbih wa tajsim amo ilong ni amoy huna-hunaon mahuna-huna in Allah ta'ala mahuna-huna ya tasbih tina pagsibo wa tajsim huwa annahu yanbaghi alal mukallaf an ya'lama anna hunaka fariqan bainal makhluq wal khaliq. Tayo matampal tina yung mga ayat atau kan yung mga hadis menunjuki pasipasin Allah Ta'ala amun huna umun Allah Ta'ala subuh pemakhluknya tawakan Allah Subhanahu wa Ta'ala on jisim yan bagay tinasubay tuod tawakan wajib mga mukallaf akil balig iningaton nila aun long na yung piyagparakan antara sin makhluk iman sin khalik ang piyagparakan antara sin nagpapanjari iman sin piyapanjari antara sin piyapanjari man sin nagpapanjari wa anna rabba rabbun tinain Tuhan siya Tuhan wal abda abdun tinain ipon siya ipon wa anna hunaka fil lughatil arabiyyati ma yusamma bil mushtarak al lafzi sa bahun ha lugha arabiyya bagi al mushtarak lafzi fa yattahid al lafzi wa tata'addadat al maani tina bakato hambog del lapal sumuko mataod din makna niya fasya dimihil lang mitlo kalimati ain allati yuradu biha bi'r ba'da nasing kalima ain bahin nasabot da kaina tina magmaksud siya kupong wasyams wal jasus wal dhahab wal basira tining kalima ain hambog da kalima ain magmana siya kupong, matasuka, ini spy, mata-mata, o dahab bulawan, ibang basira, ibang sin mata amuin, mata makakita. Ila akhiri. Tining kalimain, nagsawrain doon, mga, nagsawa kalimain in kupong, in suga, in mata-mata, amun jasus, spy, ibang sin bulawan, ibang sin mata amun makakita. Hakalimain. Sumawa hakikat dari sila magsibo. May tayo hakikat sin bulawan, amunan hakikat sin suga. In hakikat sin suga, amunan mata-mata, spy, di. Ila akhiri. Wakai ko hadil asya mukhtalifa. Jadi magsibo. Wakhtilafu dhatillah an dhatil makhlukati asyad na impiyag biddaan sinjacin Allah Ta'ala mahinjat simpiyag panjarinya landuin layo simpiyag biddaan. Panahnu nathbutu lahu annahu istawa alal aras. Ini kalam sin asaira. Yung kita nilang nabiyan, isbatun na to, asabun natin Allah subhanahu wa ta'ala, nag-istiwa na nambabaw siya aras niya. La kastiwa il makhlukin, bukun ba sin pag-istiwa sin piyapan niya. Bal hadha shay'un akhar. La na'lamu hakikatahu illa idha alimna hakikat al-dhat. Hindi na yung pag-istiwa sin Allah ta'ala, yung pag-istiwa sin makhluk na di magsibo. Di na tulong na kaingatan in hakikat niya, malingkan, mang nato kaingatan in hakikat sin jatsin Allah ta'ala. Wa huwa ma la ya'lamuhu, la nabiyyun mursal, wala malakum muqarrab, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Na wero makaingat sin jatsin Allah ta'ala, in hakikat sin jatsin Allah ta'ala, misampa in nabi, amun diak sin Allah ta'ala, iba sin mga malaikat masuk pa Allah subhanahu wa ta'ala, meron na makaingat sin hakikat sin jatsin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nuthbitu lahu yadan, wa nuthbitu lahu yadan munazzahatun an musabahati
yadil makhlukin. Isbatun na tulong niya aun limasin Allah subhanahu wa ta'ala sumawa mahasutsi then hasumibo halimasin mga piyapanjari niya paida nazzahnaha an dhalika pama ma'naha la na'lamu li annana la na'lamu kunhu jatillahi hawakada. Okay. Pang sa pamalong na bayan amoy mahasot siya na to. In sifat sin Allah Ta'ala diya sumibo pa sifat sin makhluk. Unin makna niya. Unin makna niya. La na'lamu li annana di na to kaingatan. Sumawa lang na bayan kal na kita niyo di na to kaingatan in hakikat sin jat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tininik ini kabtangan sin mga asyaira in kewa na to din di syahid amo na in ini istirak al-lafzi. Tinah mga asyaira out istirak lafzi. Biya na sin nasabuti Sheikh Uthaymin rahimahullah balikan tamat to long niya. Lianna kulla mawjudaini fala budda an yakuna bainahuma qadrun mushtarakun yastabihani fihi. Namun yung maksud di Sheikh Al-Uthaymin wala si imian amuin biasin pag-translate Ahmad Imbing in sifat sin Allah Ta'ala biasin sifat si makhluk amuin yung maksud tasbih wayroon kabtangan ni Sheikh Uthaymin rahimahullah wayroon kabtangan na rin di manunjuki at tinapatadsim manunjuki patasbih iniapihan di Sheikh Uthaymin amo hindi siya umusal sing kalimat tasbih siya wala na usal Quran even in tasbih alal itlaq di mo manjari napihan berasin akihi Imam al-As'ariyat do kung nasabot takain ang kadro mustarak biasin ujud biasin ain amat yung maksudi Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah asal imanus ya ambiakan Ahmad Imbing ini amun halo simpikilan niya hipamaham niya pakaw si mga ulama amo malano in akida so asawab ito pagpaham na sin kala isim ibarat amun malano asalin impiyamaham niya amun utok niya malumi gumawa da siya malumi beda ba sing galon tubig bang lulumot ning galon mo lulumot na mataod na lumi niya lawom bisan panliunan mo sin mineral water pag dito na halawom pag asag mo ingwa na lumi da beda tinutok kay Ahmad Imbing kalagihan niya lanuanin utok niya supaya niya kapahaman ingkaw si mga ulama at matampal na kato kabtang ni Sheikh Uthaymin miyakad maana sin luga damik kya nag-atap iwan kaw si mga ulama sin asyaira kulang labi matampal na yato kanyo umurat maksud angkan na to lilay wayaon ha video supaya sumawa ibang kaingatan na to pangbiya diin in tiyubtuban sin akkal-akkal Ahmad Imbing biya din in tiyubtuban sin pamaham niya amo in lumi sin utok niya lapayon niya in ibarat si mga ulama misan amo pa kalong ting kahatian niya in akida na sin dukay niya misan akida amon bahasa iakaran niya akida sin asaira di niya ramisan kapahaman bayan namat tong kansyukat na to in ipapawa kanya in pag-ano na kiyawakan niya nakatan last year niya pa paglaway-lawayan sa waron de kapawa niya sabab ini angkan lilay na to piya kita kanila ang pagkatan sa suko si makakita sin video ini bang biya diin in lom sin akkal tawa kang biya din in lumi sin pikilan ni Ahmad Imbing mahuli murahan magmagbumpaat na kato in video ini. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.